la sesikhona linjani mangani wami sidana zonke lokuzona lesikhathi nantu uhlelo ngisakhumbula ukhumbulana usungazozofala ukhohle empilweni yakho. We are live, we are from the city of Kings ngoBulawayo ngihamba noBongani uDawud noKasibanda ejaka lapho abantu siyathunqa imqaliziwe namhlanje ke uNothando Khumalo ngiyakubingelela Nothando uthi ke umsakazi ngithanda ukubingelela ngegama lenkosi uJesu amen kuthiwa amen kanje siyabonga kakhulu ke uhlelo ngoluthandayo longibusisayo. Mina ngamitha form 4 ngomnyaka ka 2006 njalo ngangumntwana ophasayo ofunda kuhle ke ulingeka ke ngesikhathi ka holiday eka August ngihamba ke ngasala ngedwa ngikhaya abadala behambe emhlanganweni wesikhonqo esabateni. Ngakho ke umfana wahlala lekhona la ngikhaya sasala hlangisana khonapho elala lami usuku bonke ngikhaya ngagcina sengizithwele ngathi ngisensiya landa ke u440 ngibhale isikolo lesi sase strict kakhulu. Ngicela ungasibhali isikolo lesi ngoba bayangazi ngase ngixoxwa esikolweni ngoba isikolo singesesonto. Ngezwe ke ubuhlungu kakhulu ngabeletha umntana wami ngomnyaka olandela ka 2007 kodwa ke into enhlupha ke umsakazi ngibona lo mfana wala ke isisu yena ekwazi ukuthi ngiyengiqedile kuntwana ngagcina ke umntwana ngithwele nzima abazali bami sebengihlamukile sengikhulela ke uAunty ePhumula North impilo abanzima ngabona ngcono libhekise eGoli ngafika ke eGoli engifike khona ngazama uziqinisa but because of looking for protection ngihlala ke eBerea ngagcina sengikhomba unyobhuti ubhudlela ke Bongani Ncube yena ke ekhaya uvelela ePlumtree sahlanisana noBongani ngathola umsebenzi ngagcina ngifunda senza amakhosi ami ngathola ke umsebenzi ebank ngaba ngubank teller. Problem ke msazi yanhlupha ukuthi ngithe ngo2010 ngesikhathi seWorld Cup ngaphiwa umsebenzi omuhle kakhulu ngagcina ngasamfuni ke uBongani ngoba ke ngambona ngane ngafuna ukusebenza njalo wayekhulela into zakhe zokwenza iBosch sachiyana ke njalo ke wakazi ungani yangithreathena ngagcina sengithathwa ke local South African ngo2014 manje ke ngihlangane ke loBongani ngomnyaka ka2020 wantshela lokho engithanda salalana ngithontshela ke umkami manje uBongani kasafuna ukuchiyana lami nawo se13 uthi uyabulala ke indoda yami kunzima ukuthi ke ngitshele ngekhaya angeke ngikhohle ke isiphithiphithi engisenzelwa ke uBongani ukhona ke eSouth Africa nxa ufuna ke echisa ungisize ngayo ukhulume naye nanzi inamba zakhe nanzi zami yimi ke okhatheleyo odubekile ke uNothando wavela umzuselana Nothando uzuza uBongani wavela wazitela lokunye khathesi ke nxa sokunje mama angazi athini kodwa ngikutshele ke ingoma obona ngani ingangijabule setting semathandweni ngayithola yini semathandweni yathola yini ingoma yakho thi semathandweni wena Nothando nasi ingoma yakho Nothando sibushela ke wena useMzansi Africa wawuchannel endoda wabuyela la eMakhumalo kodwa ke bakithi uhlala ama-ex livuselele nasi ingoma ethi ngisemathandweni First Lady of House uSambe Sindo ingoma amathandweni Your love is shining to me.
Awuzo-ke ingoma-ke vela-ke ku-DJ Izinto esithi emathandweni besitshalo nothando kaKhumalo esithemba-ke ukholisile nothando akubuyele ubu-X uzisana le-X wesobungane babukhali phela madoda shame mana-ke siye phambili ngohlelo-ke ngisakhumbula siyabonga ababhalayo ibhale ngobuningi benu abafuna usincedisa sincediseni bantu ngalicala athisoya ngabo Fifi ojalo sincedisa Fifi ubongani ukhona la ayifuni airtime right semphethe vela ke ngibani big boy that's me big boy big boy Nyathi kunjani big boy Nyathi ubhalelayo big boy Nyathi uthini uthi ke ngiyabingelela ke mina sibe ngithethe sine 14 years labantwana abathathu lo nkosikazi wami uMrs Nyathi uN Nyathi kodwa sekule nkeme kumthatho wethu silabantwana abathathu kodwa ke unkosikazi wami vele ke umuntu vele strong bond le family yakhe ngabayekela benjalo abahlala lokho beclose kodwa ukhanya ngani vele abasanhlonipho ngomagama sometimes ke cousin bakhe labo malumakhe bayamthatha angakwazi unkosikazi bahambelayo ngizwe ke ngapha eSouth Africa ukuthi bamthethe bambala ephathini eHarare khona ngale amfolela unkosikazi wami ke wakhanya ke icicha ke ifoni ngoba wayilayita futhi ngamuzwa le ukukhuluma ukuthi umuntu odakweyo wacicha ke ifoni ngabo 12 obusuku ngikhuluma laye ngazange ayilayita umsakazi kwazi kwafika foreign day ngo10 ekuseni ngambuza ukuthi benzenjani ifoni wantshela wathi iphela ke ibattery sazi yanhlupha ke lento ngaze ngathola umunye umuntu wayesephathini engambona ethagene ku Facebook ngambhalela ngombingelele ukuthi kethi kunjani hayi ngibona iphathi bemnandi ngathi kathi uyazana le mutual friend yami uN Nyathi wabekhuluma ukuthi umngane wami ngase ngimtshela ke ukuthi hawu lami ngumngane wami asithi hayi awudliwa amazwi akwathi hayi udliwa umyuchomi umyuchomi osebenzela ke Ministry of Education owalapha ke eHarare ngithi wakholisa yena uchomi lo yamthatha yena wathi ule barrier ke South Africa kodwa uthina sefuna ukuchiya indoda ngaphelelwa ngadiko kuningi ngaze ngazisola le information engitholileyo eyangizisa ubuhlungu umfazi wami yangichitha ke umsakazi ngathola ukuthi ngempela ke umuntu lo ke uselelala ngitheze sizwe istory ekhaya ngezwe ziziningi ngomagama uthule abantu abaningi ngabe ngichapha sinsithi kuphele ngo2022 ubuyile ke last year ehlaba ngumkhosi kimi engincenga ukuthi sibelelane angisekho lapho ngizwa ubuhlungu into angenzayona silabantwana abathathu abantwana abathi abangikhulumisa nilezi ngikhulumisa nina they are holding me at ransom my own children senyayekela lokwa support ngoba into le unina nguyachithaya angikwazi ukuthi ngenzeni ndakathezi mina sengamuva on njalo ke angifuni ukuthatha futhi lo muntu ke ngithandana laye ngasekhaya kodwa soze ngimqabe ibizo lakhe him big boy Nyathi big boy igender ka Eva sometimes ke angeke uziconfirm yakwenzela izimanga andozela nethi sibalela ayichithi nasi enye futhi la ayichithi le awunkosi yami kanti benzani othi ngicela ke ingoma lethi Don't Love Me Anymore nga Solomon Skuza ikhona I think ngila ingoma ka Solomon Skuza ethi Don't Love Me Anymore bengitshele ke bana big boy Nyathi nasi ingoma yakho Solomon Skuza Kalanga labantu Kalanga the legend of the Kalanga people only Kalanga we had friends the Kalanga man good people ubabazala amaKalanga nasi ingoma ethi you don't love me anymore. Last night I tried to dial your number, but all in vain. Here I had to wait in vain, baby. Here I had to wait in vain, and I had to wait in vain, baby. Last night I tried to dial your number, but all in vain.
love me anymore. Yeah, you don't love me anymore. There is no need to say that, to say you are sorry. Yeah, yeah. And there is no need to feel you are ashamed. If I'm not the one you love, so don't feel you are to blame. Don't feel you're to blame. And I know you are doing all these things just to make me cry, Susan. Just to make me cry, baby. Yeah, to make me cry. Don't cry, my baby. Just to make me cry. Please don't cry, my darling. Please don't cry, my baby. Please don't cry, my darling. But why can't we live together, together, like what we used to do? Yeah, just like what we used to do, Susie. Hey. There is no need to say, there is no need to say you are sorry. If I'm not the one you love, you don't feel you are to blame. Don't feel you are to blame. Don't feel you are to blame. And I know that you don't love me. You don't love me anymore. You don't love me anymore, baby. And there is no need to say that you are sorry. Yeah. Oh, please, I'm sorry. Oh, please, don't cry. I didn't mean to hurt you. Oh, please, I love you. Oh, please, oh, please, oh, please, don't cry. Just to make me Please don't cry, my baby. Please don't cry, my darling. Please don't cry, my baby. Please don't cry, my darling. Please don't cry, my baby. Please don't cry, my darling. But can't we live? Why can't we live together? Like what we used to do. Yeah, like what we used to do. Baby, like what we used to do. Last night I tried to dial your number, but all in vain. Yeah, but all in vain, baby. Last night I tried to dial your number, but all in vain, baby, but all in vain. And I know that you don't love me anymore, but don't feel you are to blame. Don't feel you are to blame. Cause there is no need to say you are sorry. Nasi ingoma evela kaSolomon Skills, ingoma kamnandi ethi You Don't Love Me Anymore. Big Boy Nyathi sitshale wena ke lengoma esithembe ukujabulisile kakhulu ke bafazi laba ke isikhathi nqabe ngani sebehlanya ke ezizimanga. Yeah. Madoda. Bawuphoxa kakhulu. Bawuphoxa kakhulu. Awu madoda. Please don't cry. Don't cry, my darling. Bale yakho la ke ibuye sibale ke lapha
sizoyibala ke lapha emoyeni usitshele ke ngodaba lakwazi osovala ukukhohlwa empilweni yakho njengoNyarai. Nyarai Kamocha. Unjani Nyarai? Nyarai ukuthi ke ngikhuleke ngafunda ke St James High School ngomnyaka 1998. Lapho ke kwakumnandi kakhulu zamankazana eSt James. Ngafunda khona ngazongena ubuya ke koBulawayo. Ngizama ukwenza A level yami. Ngafunda ngazaqeda ke isikolo. Ngahamba ke college. I went on to study University of Zimbabwe. Good girl. Ngastudy ke University of Zimbabwe ukuqedeni ke i-degree lami. Ngasuka ngazodinga ke umsebenzi ngasebenzele NGO. Ungayibhala ukuthi yiphi le NGO. Yes, I was handling a lot of money. Ngangidistributor izimali going all over Zimbabwe. Ama outreach programs ale inhlanganiso esebenzele UN kakhulu. Please ngicela chisa ungabhaleke icompany yami. Indlela zama temptations ningi mfowethu. I was tempted. Ngase ngicina ngitshontsha ke imali by then ama US dollar eMelika afika ke i25,000 enye budget for 3 months the outreach program yethu. Ngayidlala imali organization yami yazama ke ungibophisa. Into ekhona kenza ukutshela yona ukuthi kwangu 2004 elando 5 lapha ke yenza ke plans isibotshiwe ngadinga umuntu wasezana lo magistrate eMbare magistrate courts sayichake idocket kanjalo yatshontshwa ke idocket ke ngarimandwa ngamphumile ngebail ngarimandwa ukuphela out sibuya ke icase ingangeni kwaze wa 2007 umanji wathi icala liphelile andisa number fara kakadai. I was thrilled laphela njalo though I paid money for it. Manje problem abantu bembobisile bona abana basokola bahawula mina ngilapha eSouth Africa. Guess what? I managed to carry omunye ihlobo somunye eSouth Africa umuntu engakwazi ukuthi ngisisi la nto angithengisayo. Ngenza ngabo umthatha wa big tutor baye babonisa ngihleli kuhle ngihlalele lapha eMzansi Africa. Asoze ngikhohlwe ke la nto angibophisayo. Hlanhla ke uNkulunkulu lamandla ngena prison and I'm happy that it was a blessing in disguise. I'm now in South Africa having time of my life and working there. Yebo. Ngusela. Ngoba mnandi ko. Anyway ngitshela ke izingoma ezingajabulisa. Mina ngithanda ingoma zeMzansi Africa. Labo machikos ngiyabathanda nxa ngobathola. Izezingibusisayo ngomodern chanda yazibhalile ngoma oh my god nengi sibona ukuthi ngitshela yipi othi sikutshele ke ulufuno yankona yes eduze ngibona ngayibona ulufuno evela ke Daniel Divison Chanda le splash ingoma sithi lufuno wizo ke live lapha ke ungisakhumbula
ngoma ke mnandi kakhulu ingoma ethile ufuna siyichaleke umlaleli othatha Nyarai kamocha wathenga indlu othatha imali ke NGO ashale Kevin thenga indlu elobhengola chapa kodwa bampopa kodwa waphuma awe kukhenya lokho hey madoda siyabona Nyarai kamocha Gebuza sesiphethe wena Gebuza ihloba Gebuza moyo sakubilela moyo namhlanje Gebuza uthini uthi kwakungumnyaka ka1999 April 16 mina Gebuza bengisebenza kuNtuthu siyathunqa njalo ama weekend ngangisebenza ukuthi ke ngichovisi ngithoba imoto ke umfowethu ngaba nanhlanje ngiqeda isikole ngathola ke umsebenzi ngasebenza eTernal so kwakuthi ngama weekend laba ngisebenza ngichovisi kwanjabulisa kakhulu ukuchoviseni kwami ukubana ke kumnandi kangaka ubamba ke icash ngasebenza imoto kamalume ngichovisa ngithola abantu town kakhulu asebedakiwe nxa sabadeliver ngibacharge lezimali ngathola ke abantwana umntwana omuhle kakhulu wayesithi baye Hillside bengu7 ngabafaka ke emotweni bahambisa khona le wasala kuyi1 babedekela abantwana waqhaza ukuthi ngakibuya lahleka supporta nge3D abuyathi uya ku Liyanda wakho kwisindebeleni LIYANDA Liyanda sadinga ukuyanda ukuthi indlu yange wayikhombe yehluleka sabhoda msakazi kwazi ukukhanya ngitheke ngilaye khona phana zonke khansi sengibisele town yemchiye town ngabe ngibona ke hlangana le mota kati imota le ngiyanga kibo babe misa park imota lapha besithi uvela ngaboka lo mvelo nkaza ngabe lo mntwana baqasa ukungichaya bamthatha lapha nehleke dakiwe bacabanga ukuthi ke mina yimi ke ijaha lakhe babe sithi umuntu onje ngeke enze lutho kakhombanga ukuthi umbambe rap ngazange ngimbambe wayehleze egqoke kuyimini dress wakhe vele kodwa zange umthinte ngathathwa nganso Hillside police station lapho engavalelwa khona in charge nge-rap bathola ke ngempela ukuthi ke unkaza lo has been sexual active on that particular night kodwa ke ngihambe ngalala estoksini sade ebusuku khonapho ngachona Saturday Sunday ngimande nganiswa ke court trade gold sengicharge la nge-rap angizake ngubona umnyama nje ke chese empilweni yami kwabe kuthiwa remand in custody ngangena ngako Grey ukuthi ngidinga abantu bangidingela ukuthi unkazana lona khona iqiniso ukuthi angimriphanga unkazana la ngokwesabangibo wazithula wathi swi yabuya khona indaba yakuma ngahlala kwazi wathi after 8 months yathoniswa ke lecala bangibuza ngaphinga abathi ngibathwalile abangani bakhe labo ngofakazi bayala ukufakaza because bayokwazi ngamanga wabe khuluma yena ukuthi ungibone ngakwathiwa ngingubani mina wakhanya kangazi wathi ungithethe ngakhanya kangazi ngisazi ngakhitshwa ngoNovember sengisokolile ngasokola kodwa ke ngenzanga lutho lakathi izinhliziyo yami ngiphinda ngahila ngasiluza umsebenzi ngazondwa ihlobo imoto ke mali wagcina zoyithatha ke emapholiseni eHillside la namhlanje ngidabukile lo nkazana ngenzanga lutho abafo abamvalelayo ukuthi ngene ejele ngenzanga lutho akulanto engenza ngabo umuntu wamina ndamlele nguye ke untombazana wakhona engangamazi legama lakhe bathi icala livule inkubo lingene langena kanjalo icala ke sorry for it uthi ngicela ngitshele enye izingoma wayibonayo khonapho wayeseduzane lawe sibona ukuthi singathinda kamadodwa la leyiphi lesi ngayithola lapha wena ke igama lakho ungebuza nasi ngoba ke Chimora ngoba Chimora ntibuza ikholisa ingoma ke hlakazayo yakhathazayo the best of Chimora
Aso-ke ngoma mnandi ingoma evela-ke kuChimora siyitshale-ke mlalelo kuthiwa uKepuza Kepuza moyo uyaphila Kepuza hlekisa ibizo lakho Kepuza Memo Dube unjani ngiyakubingelela Memo ngithemba konke ku-right kuwe Memo Memory, oh sorry, uthe ngubize Memo Dube. Right, Memo Dube uthi ke umnyaka lo ngangile 10 years. Obo umnyaka ka 1996 ngikhula ngobulawayo. Ngihlala lo mama ubaba wafaka ngisemncane. Ngakho isikhathi ngingangiqeda silo umunye ukhulu okuthiwa ngicousin kaMama. Sasibonga ukuthi khulu kuye. Emdala nasesikhathi ukhulu-ke wayethanda ukuthi-ke angiphathe wangibiza ehlale edlala lami esithi khona imzimba wami lo wakhe uyachisa ngithi. Those were his words, I'm putting quotations. Umzimba wethu uyachisa ngithi. So ukhulu laphana wayethe ngiphethe ngenxa kakhulu-ke umama engekho athi ngibhampe ngiphethe ngibhampe la esituleni kodwa ngibona ukhulu lapha mbamba khona ukuthi-ke into ekhona zwakala wahlale ngenza njalo sometimes ngibone ukhulu by then ngangincane ngazi sengilento njengamakhovula lapha emlenzeni nami sitheni sami into lezi qazobuya into light sembona lapha nokhulu wayengabuse sengikhule sengilapha eUK sazi into leke angilali ngiyambona lwana ukhulu so watshona kudala wafa kudala umama la watshona wafa engakwazi ukuthi ngabhizwa ngkhulu into le ihamba ngazafika 13 years sengilamabele manqane nanzelela lokhulu wayethanda ukuthi nxa ngiqabutsha angikhise faka ulimi lakhe athi ngumlomo ulimi lakhe so mbona ukuthi kwakuyi abuse enzima sexual abuse I was abused as a Memo Dube ukhulu lapha lele khona ngihluku into le yangikhathaza. I was 10 by then ngiyahawula ngilapha and so ngafected too much ngathesi ngoba ngambona abantu abangankazana besabela ambachibo kodwa labantu abankaza bethu amfuni any man near them. Imemory Dube engasoze ngafa ngakhohlwa okwenzakala empilweni yami. Cela ke ngitshela ingoma ezake zakhathaza kudala. Madod usemhlabeni lapha. Ana uchayele emhlabeni wathi usemhlabeni la. Kodwa uchayele ngoba entembo bana ke eMachikosi ingakujabulisa ingoma kaChikosi bona kanike ngakujabulisa lena ngibuyifakele la ethi emhlabeni Machikosi kusemhlabeni impela.
Machikos ingoma ke sithi kusemhlabeni lapha. Kusemhlabeni kanti bayakhuluma kangaka emhlabeni. Sitshele ke uMatota. Ummemo Dube. Memo. Into ezibuhlungu kangaka memo. Kantini labantu behlumeze kangaka. Uhlelo ngisakhumbula. Siyabonga ibhale lonke obuningi labelibhalayo sibonge elisenzela khona all what we need is your support phela. Thank you very much. Mana mbambe ke vela ke ku Trevor Nkiwane wena ubhala ungabe Trevor akusakhanyi kahle. Trevor Nkiwane Trevor Nkiwane uthe alright mana sibuye uthi abakabone ngithole ke intombazana mina ngomnyaka ka 2019 intombazana enhle kakhulu igama kwathiwa Mavis lapha ke Jozi ngamthanda lo mntwana yellow bone sahlanyisana ekwazi ukuqoka ngoba iphiwe le isipunu esihlele emlenze emidlele enyawo ezinde ebukeka kwamagama ecazimula ahlanyisana laye ngamthatha ngaze ngamfaka la ku apartment yami lapha ke i4 ways sahlala sonke okwesikhathi kodwa kwaba nama difference eqalisa ukuhluphana sehlukana ngithe nginjalo nje ngaqasa ngani yagula kwazi wathi ngo20 kusiya ku20 ngase ngicina ngisiya kuma dokotela uthi kuyini kanti ongihlupha kangaka sizwa ngale nyongo ekuseni ngapha kwesikhathi ke ngichama ochisayo ngamba kuma test afika ngatestanga ngase ngitholakala ukubana ke I'm HIV positive. Sazi ngangiqeda ukutesta before ngihlangana nomntwana ngingela lutho. Ngamfonela wabesethi wena vele ugijimelelana ukuphoba ungena njalo. Sorry mina lami ngakwazi ukuthi ngiyagula ngawudiscover sengilawe kodwa mina ngiyakwazi umntwana kayo i-led boyfriend yami. I'm so sorry hambe emaphilisini engene ehlelweni. Those were a message. Ngoba mnyama imini msazi ngahawula ngaqala uthatha umphefumulo wami ngazikhuza njalo kasiwa lama flowers lasentweni kodwa ke ngathatha ke lamaphilisi lo muntu ke msazi uqeda abantu igama lakhe Nanti ngahawula kakhulu la ka testing lakho kodwa ke ngiyasilasila lapha lalapho isikhathi ngilama ups and downs. If I think of it here I feel like killing somebody. Ungasenani ngiyambona nje uthiwa selo muntu wakhe ngiyabona ama picture ku Facebook kanye kholisa bebuka lobuhle bakhe abantu kodwa umuntu lo yingozi is a career yasiqeda and ekatshela umuntu ifeli kanjelanga ngazama ulandela komthetho ukuthi ngiyebo uphisa ngaqasa ubuzwa ukuthi incwadi zami vele ngazithatha ngapi ngwanga amphendukanga le police station sorry wasaphenduka e police station nginqama phepha twakubuza umuntu eganga hambeni kabantu ngafuna ubotshisa lo muntu isigangi sika mama siyaqeda abantu la nxa uthenga isikhuluma ibizo soze ngenze njalo mngane wami hayi ukho right it's not ethical wena dinga usila nxa umbophisi period bophisa yena so uthi ngicela utshele izingoma ezilandelayo kamenza kufa yini hayi mfowethu imbuzo ethafu kangaka kimi sozufe uzawufa isikhathi sesifanele ukuthi ufe kodwa hayi ngeke usufe uthatha amaphilisi ngabantu uzaba right aphandle ngekuthatha amaphilisi kuza kukhathaza abantu badlela abaganga bakethi okay cela ungitshele ingoma ngikutshele ingoma ka Biblos ingoma ka program kakhulu tonke Biblos ajava soki World Cup South Africa ngo2010 yahlupha kakhulu sasipota pa Jozi siround ama fun fair jiva atama fokati Biblos namathisa manike eMzansi Africa kwakumnandi ingoma ke yachaya angazwasiwase kusithini ke mfana ke ukuthi ka Biblos where are you kwakumnandi lapha sachawa ayoba west Biblos What's that you escape?
Maar die plus West white. Ayoba West. Roma Victoria West. Kalaba. The plus West. Style West. Hollywood Severe West. The Busamos. Kalaba the Front West. North 2 West. Ayoba West. Ayoba that side, Ayoba inside. I said what? Ayoba this side, Ayoba that side, Ayoba inside, Ayoba west. Ayoba this side, Ayoba this side, Ayoba that side, Ayoba that side, Ayoba inside, Ayoba inside, Ayoba west. Ayoba west, Ayoba this side, Ayoba this side, Ayoba that side, Ayoba that side, Ayoba inside. I said 1, 2, 3, Hokumutu. It's anywhere. Yeah? It's anywhere. I think the food. Ayoba this side, Ayoba that side. Yeah? Ayoba inside. It's anywhere. Ayoba this side, Ayoba this side, Ayoba that side, Ayoba that side, Ayoba inside.
Awuzwa ingoma ethi ayoba this side, ayoba that side, ayoba nes, ayoba west. Siyabonga kakhulu ke ivela ko Biblos ingoma sitshala yo Trevor Nkiwana ngithi Trevor Nkiwana. Sibone ke isikhathi ngona sesidliwa ngumangoya. Some sibambe yokugcina lapha ke esithemba ubona ke yakho wena ngubani Justina Nyoni unjani Justina Nyoni uthi ke ngikhuleke ngilandela usisi wami nomnami singama siblings athandana okwamagama sakhula sinjalo kwathi ke umngane omna wami ke unami uthiwa Anna lo mngane wakhe othiwa nguTekla ababejwayele ngamba nje abana wami bonke welanga ke uTekla wabuya zomvakatshela safika lapha eCape Town wafika ke endlini ngile boyfriend yami uTekla waqala ukukhuluma ke ngendubo zakhe zokuthi i-relationship lo choma ke kayisebenzi kuhle ngoba mina lo mna wami lo edlala lo Anna edlala ke lo Tekla la siphosula singachana kakhulu thina umnyaka 2032 yena ke belama 31 so ufikile wahlala lathi into khona sakholisa kusiba lamaphathi waba le birthday indoda yami ngase ngicina ke ngisithi simenzele lo Tekla surprise party samenzela u surprise party yadakwa kwaba njana waqasa ukukhunya lezi zinto ezibhedayo so khunya ke inhlamba ngoba kule pool labehlala khona sakhulula ke sonke saswima kwathiwa wonke umuntu sidabulelana kokuqamlelana amaphenti siwadabula so we all naked 3 of us abantu behambile mina umntwana ebesekhaya sasile 1 uthe unjalo ke angazi kwaswa kanjani utshwala lobo ke chiza ngixolele ungandithethisi ngaqina ngisithi yimi futhi usuggested that usenzeni 3 some senze 3 some walala lona ke uTekla uJoe ngamtshela ngathi mina it's a one off thing asozenzakala ukhanya ke into lebaqala becontinue belokho beyenza. What came to shock to me on November 21 lapha abuya uTekla wathi is pregnant nesisu sika Joe ngabuza ukuthi ukhulumani wena wasithi uJoe continue sleeping with me ngoba nabastopha. Now this thing has destroyed me with my young sister lo mngane wakhe even my parents nama parents kalwana kuyaliwa kwethethiswana and uJoe is telling me ukuthi yena mina είμαι wrong ngoba ngeke ngamfuqelayo but ngazama nje ukuthi sizikholisele yena ngobukhali waqhwela phambili so lapha kuyahlupha ke ekhaya lwana uJustina sowabuye lapha khona but into enhluphayo ukuthi ke indoda bengithembile ngithi ngile ndoda sesiyeza lesa ke egangeni angikwazi ngiphathe njani ukhaya le mali siyenika lwana umuntu kakhulu. My family is distraught, everyone is destroyed ekhaya umntwana siyamtshela sithini ngento nje ngoba hlale sithi auntie engakwazi ukuthi auntie le isifebe sihlala lo yisa umuntu lo nyamzonda ngimfisela ukufa uJustina ulokozela wabuyazondikile uTekla wabuyazongidestroya lapha uAnna ngamtshela ngasakhulumi layo but uAnna lokho ekhuluma la nxa bengasazwana into le emsakazi ke ngiphatha kubi yimi ke okhalayo uJustina ngithi phansi ngoTekla phansi and njalo lapha nxa icala uzathathela indoda ozakufa kubi ngiyafunga unaka gwiza ugogo wami oleleyo khona phana ke ekhesi uzambona kuhle lo mntwana yimi ke uJustina Dube yavume ukuthi indoda yakho bayiphakulele ngomuntu ongamaziyo kanti ukwenzelani kono ukudla kwakho uthi hayi chaya what a shame. Yekela ke ngutshele ke ingoma ethi phela kudala umkhizi mampisi ithi kinelo ke uza kuhlela lomnandi sakhumbula tanovalisela ke bongs mongane wasibanda ikanoneza Jesus Banda libe nempela sonto emnandi uNkulunkulu aliphathisela lapha elikhona konke likwenzayo liphumelele siyabonga.
Abatandanayo,